Mare, nagswerte nga talaga ni Sek Marga aya. Isupay amare, among mare, permi ganutul ulang ni kapitana ko. Ay kasjay, win mare, tata, hangkano nga agirilis ti barangay clearance aging gana iso na tinakatugaw nga kapitana. Kasjay, kasano nga rudan na gijay agap apply ti lending nga di anda makarelisan. Kahaan nga talaga nga makarelease na gijay, urayan da nga ni Sek Marga tigtugaw nga kapitana. Haya po, awang nga talaga ni kapitana. Basol magamin ani kapitana ta nagpakampante isuna, minal maliit na magamin ni Sek Marga ke anam mo nga kwa. Dati mo Sek Marga nagimula isuna, nag-side dress kada nagabono pay, di kitam iso ti rimwar. Kumari, dua lang mga butos tinaglamangan na ni Sek Marga ket. Wang kumari, nasaksakit dajay aya. Baka pabasulan na tanto kumari nga duwata ti makimbutos da di dua nga naglamangan ni Sek Marga. Awan ti maaramidan na ni kapitana tanalpasen. Uray agsangit ti dara. Awanan at naabak isunan. Sa bagay saka makaumamot din ni kapitana. Puro lamot dagita kabkabagyan na mati, makalala ti ay ayudan no kwa. Saka uray hang agtakam ni kapitanan adu kwartanan ta adu na urnong nan adati pagrugyanan nan kino nampay ako mare